Ассалаумағалейкум туғандар, жалпы барыңыздарга. Бүгін 2020 жылдың 13 июні авторынок Бишкек, Риом мұнай базары. Бұл рет ошол алдыңыздарда отырған жол таңдамас свежий перегон автоунааларын бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. Баалар канча болуп жатат деген кызыктар болсо, видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, суроолор болсо комментарий калтырыңыздар тугандар. Биз көрсөтүүнү баштайлы. Land Cruiser 200 Restyling жылы 2012, 179 пробег, объем 4.6, бензин, $35,000, варианттар берген. Қош берсеңіздер, алмаштырылған. Номері 555 21 11 33. LX 570 183 пробег, жылы 2008, 5 жеті автомат, $29,000, номері. Toyota Highlander, транзит номерді, Россиядан келген, жылы 2011, газ бензин. Краснодардан келген, 121 пробег, басы $22,500, номерде жазылыңыздар. Lexus RX 450, полная комплектация, пробег 71, расход 114, басы $76,500, номері. LX 570, 16,000 км жүрген, жылы 2019, 5 новый старты, $108,000, номері 707 75 2060. GX 470, Америкадан свежий келген, расстановка болған, оформление бұл едек, чистый Carfax, 127 пробег, полный комплектация, басы $25,700, номері жазылыңыздар. LX 570, жылы 2012-2013, 41 пробег, объем 5 жеті автомат, басы $54,000, американец, номерде жазылыңыздар. Салон черный кожа. Lexus GS 470, жылы 2008, 4.7, $21,500, номері. BMW X5, жылы 2015, объем 3.5, $30,500, сома есептегенде $2,285,000 сом, номері 0702 00 0006. Toyota Forerunner, жылы 2003,
объем 4, газ, бензин, 176 пробег, $12.500. Соңғы есептегенде 925.000 сом. Номері RX 450, жылы 2017, объем 3.5 гибрид. Америкадан свежий кірген, расстановка болған, $47.000. Расход от завода 5.3 деп жазып тұр. Номері 706 53 88 88. Toyota Sequoia $25.000. Bir ғана басымен номерін қалдырып тұр. Номері 704 77 55 88. RX 350, жылы 2010, 3.5 автомат, $21.000. Номері 552 40 55 55. GX 460 Европейт 139 пробег, жылы 2010 2011, объем 4.6, коробка автомат, расход 10-14 19 деп жазып тұр. Басы $27.500. Номері Nissan Patrol, жылы 2006, объем 3, расход 911, $15.000. Номері 550 80 11 88. Range Rover, жылы 2007, объем 4.2 автомат, $14.000. Номері 708 72 76 76. Range Rover, жылы 2002, объем 4.4 автомат, басы $5.300. Номері 771 90 36 41. GX 470, жылы 2005, 4.7 автомат, $17.500. Номері LX 470 рестайлинг, жылы 2006, газ, бензин, $21.000. Номері 709 0709 21 28 31. Land Cruiser транзит номерді Россиядан келіп тұр. Жылы 2012, объем 4.6 вложение. Номері басы $33.300. Салоны черный кожа. Toyota Prado, жылы 2003, 3 объем дизель, коробка автомат, $13.500. Номері 505 51 11 77. GX 470, жылы 2003, объем 4.7, 147 пробег, $14.500. Номері 773 90 87 87.
LX 570, жылы 2008, 507, $30.000, номері 0702 11 88 22. LX 470, жылы 2004, 4.7 газ бензин, $19.500, номері 550 102 462. Toyota Highlander, жылы 2001, объем 3, 188 пробег, басы $8.500, номері 702 66 37 37.